Aga jingle kai La Liga ka Real Betis kalala bat pelim dan Laila kawai Persia ya ka Rayo Vallecano. Leng bagan ni jing job ka Real Betis kadang ne aga kerdan ka bandreu hakamit ya ken point. Aga jingle kai Serie A ka Sampdoria kala ya khai da Marsigol Persia ya ka Empoli. Leng bagan ni jing ya khai ka Empoli kala kiu sya ka kerdan ka Basau hakamit ya ken point. Aga jingle kai Indian Premier League ka Kenhun Jongu Hardik Pandya ka Gujarat Titan kadang peteng ban Korea ka 6 job hadin bagalala ban pelim ya ka Sunrisers Hyderabad dan Lai Peu Sauron. Aga nega jingle kai Ushubman Gill u player jong ka Gujarat Titan ulala ban Kamai ya ka Sparon aga bau lala ban tit hadu Shispa Iweron. Bat Bhuvneshwar Kumar urang kawang bol jong ka Hyderabad ulayo ban Kor hadu Sun Wicket na kisau over. Leng bagan jing job ka Gujarat Titan kanang bat yang kerdan menengkong bat yorung sya ka playoff kat ba ka Sunrisers Hyderabad kalakut ka jing ya lenti jong ka menta ka samoy. Aga jing lekai Premier League 2 First Division ka Manchester City kalayo ban ra ya ka 6-2 ha ka sin ka balai adin bagalatam ya ka Liverpool ka badon ha ka kerdan ka baar hadu hatlai points. Urang ilekai jong ka Manchester City u Carlos Borges ubadei nagari Portugal udei urang tep gol wa buntam haga ni ka samoy haga baulayo ban tep hadu ar peway gol.